tunlaya zoram mi puiten kan ngei ven ber te zinga pakhat zo than sang khes chu vein khan ngei to chhunjom ani a har san alian tham ni tuk chhok lawin voin bi katan kothi zo fel ani People's Union for Justice Mizoram President chuan heti hian asoi tlung takin voinatan kot kan zave examination cross examination ti vela kan la bui ve lai laya accused te hi IP section sani somruk pani abduction cognizable non bailable non compoundable offence a charge ani angin IPC zathum somruk pasari noya shem niro se hei hi kumsom chung tan thei ti in team zo than sang lamin an nor thar vele thung ani voin kot boruak asang thut takna in kot pon lama kan soi fel zum don nia te po ain ti hlom tak chiam kha kot nei le hun tur hi November ni thum sang ni som ni pakhat ani kot thu nei tu te point he khesi arei to ema wangin chakle zulin kalpui an tum ti hriat ta People's Union for Justice Mizoram President kani nangin he case milo tuipui tu te zongjong chunga lom thu kasoye PUJM chu Justice for All a kan ding charchare ti in asoi ani ole mi puitena kan hriat du tak tunge diklo zok ti chu hriat thein alo om lawa kot hun kan nga le langai ani zoram mi puite thliar bik nei lawa dikna kan da sana kan hum hal zel apui mo me